Ushiye abaningi bemangele uMrs Zulukazi lithi ngesikhathi egadla laphana kwinkosi uShembe unyazi lwezulu. Kanti-ke enkulumweni yakhe kuvelile lapho khona echapha khona isilo ngenhlamba. Kodwa-ke kanza ngale nje ukukhuluma kakhulu ake uyibukele nansi ividiyo ezolandela. Kanti-ke futhi seyiminingi imibono ethe yavela ngalolu daba oluvele laphana enkundleni uTikTok. La lapha ekhaya kodwa yazi ukuthina amabandla anjalo ungathi bathola le inkonzweni koShembe maye mina noShembe mina uShembe kimi uyabona uShembe unyazi isilima manje ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo ukuthi uMasango lo uyazi uphi ngicela ukuya esontweni ngathi ufuna ukumkhwela lesontweni lalo yana ngomdedela inja ayihambi inja iyokhwela esontweni kwakuthini ngiyophuma ngiyoflathela uyodungama lo akangazi noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishana engane ayingazi ngiyinkosi how did I become a king ngoba ngumthakathi ayizidishiye ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba yizilo ayizidishiye ungalwa nami wena hey Awu nakho kungcola ibandla likaShembe ngokungcola ubani lo Masango ufuna ukuthinta ngento ecijile uNdlunkulu wesizwe wesilo lapha ebuhleni na siphela isilo sikhale njalo ukuthi hayi ukhona lo Masango lo nome kabi impela ake ngitholeni ukuthi wena mphi lo Masango lo yikhushozi nogatsheni lapha no Dr Love umfundisi ehleze ekhala kanganga amadoda abathintana amadoda athintana namakhosikazi amanye amadoda shothi ukhona nyana lo moya lo niyenzelani into ebhlungu kangaka hey oNdlunkulu abavunyela ukuya esontweni ngoba kunamadoda abamise kabi lapha na ukuya hayi